Kanti uqozulula kuhle indaba lesikhulumisana nomqozululi wethu wezepolitiki uNtando Sindane. Sindana atsho ukuthini lamajuguluko amatsha KwaZulu Natal? Ngilotshise dade ngilotshise nababukeli. Ngicama ngabona kuqhakathekile ukuthi ihlangano yeANC sithulele ingwane ngalokho ekwenzile ngoba uzokhumbula bona njengoba senibekile ukuthi unguma wokthoma ukuthi ofunga umuntu wengubo wokthoma ukuthi abe yipremier esifundeni seKZN. Lokhu ke kutsho khona bona itransformation okujuguluka kwesociety siphila kuyo ukukhamba ngendlela ekumele ngathana kukhamba ngayo. So lokhu kuhle begodu sikubethela izandla. Kodwana ke kumraro ke ukuthi njalo iANC nayiya kuma conference wayo mdele ichugulule umbuso nanyana uhulumende. Akusinto echake lozukhumbula ngo2007 emva kokuthi umongameli walokho alobe iconference yeANC. Unyaka ulandelayo ngo2008 inhlangano enkulu nanyana isigungu esikhulu seANC samba wabona athokoza umbereko. Nakumongameli olandelayo kwenza kanjalo. Alo konke lokhu kudala instability ku government. Sindane, lokhu ke angekhe kuphazamise ukunikelwa kwabantu izenzelwa. Kuzokuphazamisa kakhulu ngoba uzokukhumbula bona ipremier nepremier ine program of action eberegisako ineheho ebereka ngalo neplan ezokraga ngalo ukuletha insiza emphakathini. Alona kuchangwa ipremier kuhle kuhle kuchangwa uhulumende. Lokhu ke ngikutsho nanyana ngazi bona upremier omutsha uzongena lo bekakhona kwicabinet la premier uzakalala kodwana lokhu kuyawudisibeza nanyana kuyawuliya umbereko kahulumende khulu. Into njengesitshaba kumele ngasuthi siyayiqalisisa nayo ihlangane ANC mdele iqalisise ukuthi akusirehe ukuthi ama conferences wabo njalo nababuya kuwo ba change uhulumende ngoba into leyo iliya ukuletha insiza emphakathini. Loyo nguNtando Sindane umqozululi wethu wezepolitiki. Siyathokoza isikhathi sakho Sindane.